اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا برحمتك يا ذا الفضل والإحسان. haray musidɓe julɓe ɓawa yettude allah subhanahu wa ta'ala du'anoɗen nulaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam. haray ɗen wiya ɗo yo allah jaɓan en ko horɗon kon newna en feere ko heddi kon. haray en fottiɗo hande kay wano yewtinoɗen noon hanki fi alluwal suumayee meɗen ko wowi kon. haray inchallahu haray hande ko Oustaz meɗen imamu meɗen Oustaz Abdallah Bruxelles haray ko kamɓe woni waɗande en hande yewtere nde. inchallahu en ala juutinde mo gaddima ha ko feƴƴiti. haray ɗen wattude konngol ngol e sooke maɓɓe e toranoɗen ɓe allah subhanahu wa taala yo allah on hawrindinɓe ko yiɗi o yarli ko ɓe longina ɓe ko ɓe yewta en inchallahu haray ɗen watte konngol ngol e sooke maɓɓe. haray Oustaz haray konngol wattama e sooke moɗon fal yatafaddal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراي مسيبة جلبة تدوبة باوين يتودي الله du'ano Nelaado sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo e mawɓe men wuuruɓe en faatiɓe. min salmini on salminago l'islam, salminago hakkunde julɗo e julɗo ko aduna ɗo e salminago hakkunde yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗu en e maɓɓe kadi. haray yewtere meɗen nden ɗo inchallahu ko adominata nde yewtere nden hiɗen weltano allah hattirde e weltanagol mo fi honɗum taw ko waɗi en julɓe kon e honɗum kadi finɗen tawɗen hiɗen jibina e laawol l'islam. ɗum ko nema molanaɗo ɗum ɓawo ɗum ɗon jarnenmo on andi en yewtino ɗo ko ɓooyi ñande 15 sabbordu Suumayee hitande be hitande karmakoɓe go wi allahu on ƴettay liste maayey ɓen fof e nder hitande noon jonna malakul maut. jaka en andi jaka 2022 on feƴƴu ɗon hari inɗe men alaka liste ton fi honɗum ɓe inɗe mum wonno toon ɓen fof ɓen ɗon on ɓe fof ɓe yeehi. jon noon ndu sabbordu Suumayee feƴƴundu ɗo kadi o jonni liste maayey ɓen ɗo kadi fof ɗo en 2023 goto meɗen anda sino tawa to masi tawaka ko kanko petto an malakul mawti on o ndaaray goto be e meɗen ñande be ñande laabi tati ndargol si tour ma hewtare ko ɗum so inni mawde nden nde wonɗon doggude nden suuɗo ko nde arata e moɗon ko wori juhal andata ko hunde tuma woni ko arata ko yende juhe few kanko ko ɗum ɗon pet o ñamata o yarata o ɗanota ko o resata o yeddata allah ko ayni o ko liste on ɗo. sa yehi ga komin ɗo joni ma kala ka yawɗa a ƴetti tike a joɗoto ni haraɗa punni tabulo o ni tun nde waɗi ken dara ni dara tike ma on ko ɗon watta ken ha tun waɗoya ken hara ko tike ma on ɗon noon ko sa yehi ko be yaha ka guichet traita ko naɓma ko immoɗa yaha ni kankadi ko noon himo habbi ha ñande waɗoy ken inna ko Abdallah ko ɗo wona yerde yildota ko ɗon ko ɗon allah ini la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. si hewti tun aynata paykoy ko higay ka l'école yo accu ha ɓe arta mi wasiyoɓe oɗa no halfinila mbuuɗi yo accu ha arta mi jonnitamo ɗum ɗon ala ton a wata wasiyade ngala teppere ndeya teppere tawdata nde yesnara o sorti wuro nden jarna allah subhanahu wa taala ko wurni en kadi ha o tawni en o Suumayee ɗo yo allah hokken kala moƴƴere ko woni e nder lewru ndun kon danda en kambaji ko woni ton kon. aɗo minata nde yewtere ande mi andintina e hoore am mi andintina en koye Suumayee wonɗo wano o alansara mo juuluɗen ɗo joni ko waqtu farilla. si tawi wona Suumayee ko baraji 27 haray heɓuɗa sabu ko juuluɗa waqtu farilla julde jama ka jamiu. si tawi noon kaka Suumayee ɗo hiɗa mari baraji juuluɗo waqtuji 70.
ko baraji capanɗe jeeɗiɗi yoɓeteɗa sa waɗi farilla goto e nder suumaye. Goto pette e nder suumaye ko capanɗe jeeɗiɗi. Joni noon ko sallijo gayni noddinde en ruƴƴuno konko ruƴƴugol ɗon ɗum ko sunna. On sunna ɗon ka nder suumaye ɗo Allah winnante baraji wasayi ko farilla tottuɗa. Ko ɗum nayi weddude sunnaji ɗin ka suumaye ɗo. Kono hikkiɗon kadi kala alansara Nelaado sallallahu alaihi wasallam no du'ani yimɓe go spécial. Den nafiloje ɗon ɗe yiwondira ko nafata goɗɗum go. Ɓe maki hon ɗum wo rahimallahu wo ɓe toriki Allah yo Allahu yurme. Imra'an neɗɗanke wo neɗɗanke salla kala on nafuɗo arba'an darɗe nayi qablal asri ko adi o julde alansara. Tawi to perdane moƴƴere ɗo juuɗa darɗe ɗi tun jooɗo foto la so yi 10 minutes waɗa ɗiɗin ɗum fo hino calcula nder to. Darɗe nayi ko ruƴƴata ɗo hay so qul huwallahu fatiha qul huwallahu fatiha qul huwallahu ma fatiha wal asri ma ɗum fatiha inna tayna a waway heññugol ɗum ɗon e nder ɗin minitaji ɗon. Kono wakkilo profita kun ɗon heɓa nden moƴƴere ɗon haray Nelaɗo du'anike ma ɓeyni wo yo Allah yurme ma. Du'a Nelaɗo no ruttatake. Wakkilo waɗa ɗum ɗon fiya heɓu nden moƴƴere ɗon. Kala sunna mo waɗɗa ka suumaye ɗo hiɗa mari baraji wa tottuɗo farilla hara wona suumaye. Siko farilla waɗɗa ɗa mari baraji wa tottuɗo farillaji capanɗe jeeɗiɗi. Ko sabu heɓugol ɗi moƴƴereji ɗo fof ka moƴƴereji heɓorto waɗi Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe innuno amin. Jibril yamiriɓe yo ɓe innu amin. Allah nuli Jibril yo yeto Nelaɗo ɓe innu amin. Kala mo suumaye tawi ha suumaye yehi hara hiɗa luttide e bakkato. Wodi moƴƴere buuji ko heɓorto. Pake hun tamaro ɗo a joni ɗo yimɓe 10 ɗa mari baraji huntimɓe 10. Ɗum noon wodi ka heɓor. Alif goto alif lam mim se ƴetti alhamdu lillahi alhamdu lillahi kalfe 7 halfere be a winnante baraji capanɗe jeeɗiɗi ka nder lewru suumaye ɗo. Halfere be halfere ko ɗum hay si tawi ko jus amma on pet woni ko ɓowrinɗa an kadi hollumo hiɗa ɓowrinimo janga mo fillito janga mo fillito sai ko noon tu wawɗa. Si tawi noon hiɗa wawi joni waɗi programme mi tippinay Qur'an o nder lewru suumaye aray machallah miɗo andi goɗɗo nini ka woni ɗo ni nini himo e suratu ala imrana fi naɓugol ɗiɗaɓum o tippuno hanki ñande be kanko o tippa e nde wotere ñande be e nder lewru o e laabi 30 ko tippi Qur'an. Woɓɓe no wakkili si tawi noon sifa ɓe no woodi an a ronki nde wotere ko ardata nde wotere e nder hitande aray no hulɓini. Si ɗum noon feƴƴi mi natana yewtere nden fi laylatul qadri on mi ɓurta andintinde jamma on mo be yo profite ƴetta décision mi heɓay jemma laylatul qadri on. Ko no heɓirtamo ko simple ko Allah inni wo salamun hiya kisiye woni e nder jemma on fou. Jemma on ko jogande maka futoro ka gaynɗa huntagol jemma on naati wo hatta matla il fajiri hatuma fajiri on feeri. Wata jooɗo ɗo a sagata sifa an min ɗo cellem bellel habboɗo ñande 26 no wedde 27 waɗane ñande cérémonie ji fi laylatul qadri. Ko ɓuri ko joni nde ñande ko teddule wona waɗede dewe alaka waɗede ñande ko werdeji tun ɓeɗo werdirama ɗo ɓeɗo werdirama ɗo. Lewru suumaye wona lewru ñamugol ko lewru dewal. Ko hono noon heɓirta laylatul qadri on sa nafidi e imam on ha gasi ay miki a hooti suwa ado a walade masi ko a immoytoɗo sullagol eɓɓana 20 minutes waɗa darɗe ɗiɗi binniya wondude anniye a wurnita woni jemma on a wurniti jemma on innaka ko be nafa jemma on fou ko salamun hiya kisiye woni e jemma on fou kala ka heɓuɗa seeɗa e nder makko warra no lewru ndum foppo ha ndu lannoya ko ɗo wawi innude min mi heeɓi jemma laylatul qadri. Kono sa eɓɓani ɗo ñalande wotere pet hara ko neññande si wopoyi noon ndeññande par ce que hadisiji nen in hino change ina waɗaɓɓemo ka 10 arane ka hakkundeje ka lannitode ka fuujuɗe ñande 26 no nde wodede 27 ina wawa feƴƴude few. Joni noon wotta habbo ɗum toujours misangal ko ya waɗu ko bonor no wanno kon ko ɗo woni a wopata ɓenni yo ndu yawdu salligo ndu araɓe okkora ndu tewu tawi noon ndu wata salligade mapeni noon ndu falaka perdugol tewu on ndu wata salligade ndu hocci ndu piiti ka nder didere ndu ƴawi ndu inni siɓɓe si tawi nayon toñan ɗo si ɓurari o mankari mi sikki ko lotirteno terum ɓandu no fof lotama haray fof ɓuuɓi ka joni an kadi sinnama ko ndeñalan ɗo hen fof hiɗen felliti goto sikkitaki say laylatul qadri on ko woni ko e nder suumaye on ɗo
on sikki ala ka jonnon sa fuɗɗike ñande jogande ma goo a wurniti ha ñande capantati heɓike ka heɓaki goto e meɗen anda si tawi hitande arore nden taway en wallahi ko ɓuri fodde kon fopp kadi goto e meɗen mara garanti heɓugol duuɓi 63 hay si a heɓi ɗin ɗon kadi a mara garanti sa heɓoyi ɗin ɗon si tawi hara hiɗa jogui cellal fi wawgol rewgol Allah jonnon ñande ɓe profiti darɗe ɗiɗi ɗum Allah kanko ɗum go buyga makko sengo woto qur'an go immiɗa janguɗa jemma wondema anni e ɗaɓɓitay won jemma layatogaji ɗo hara Allah windanima baraji innamal amal ko binniyat golleji ɗin ko ƴettirte ko sabu anni e on hara ko a sengo woto janguɗa a wurniti jemma on siko darɗe ɗiɗi nafuɗa a wurniti jemma on sa jooɗi waɗɗa zicre astahfirullah nde laabi wulure ma laabi temedere a wurniti jemma on sa ƴetti a juuli e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde laabi temedere a wurniti jemma on sa waɗi subhanallahi wa bihamdi a wurniti jemma on sa ƴetti a jangi deftere diina fiqu ma hadis a hunjike goto a wurniti jemma on innamal amalu ko binniyat ko ni heɓirten hara nayin habbuɗo tun ha ñande ndaare marocain ɓe buyno toon juulirdaje maɓɓe goo ila ñande suuma e ñande ɓe ara ɓe waɗa darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi ado subaka on ko anni e on no si tawi gasi wonen juulirɗe noon takko ma wakkilo profita wallahi sa heeɓi konko Allah wi ɗon wo hayru no ɓuri moƴƴude min alfi shaharin e di lebbi wulure duuɓi 63 ɗum wela fiigoy hay sa heɓoyi ɗin ɗon hara hiɗa wondi e cellal wonamo be kadi so ndayi ɗo joɗanmi min kon payi kon ɗo hino lilete ino ɓe mawɓe tooliɓe takko an ɗo ko fandi oɓe hecce lal laabi nogay fewndo ɓe yiye ɓuri lan hande kadi ɗum ko cellal noon ko dokkal noon zalika fadlullah ɗum ko ɓural Allah noon yutihi man yacha on yeyi ɗo hande payi koye men 2 ans e demi hara ɓe wattike lineti mawɓe hino ɗo ɓe 60 goɗɗum hanji woni ɓe yeyi ɓuri koye payi na nema goo noon ko nema tawata mo Allah neminira ɗum noon kala mo faala si ɗum ɗo feƴƴi wonno kam o gaddima an yewtere nden kon falde yewde ko hadiseji ɗiɗi hadis on ko fillimo ko Jabir bun Abdullah radiyallahu anhuma o inni wonelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo mofte maɓɓe ɗen okkama piiji 5 hay goto e annabaɓe ɓen hay goto e nelaɓe ɓen adiɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam okkaka ɗin piiji ɗon 5 ko kamɓe pette okka ɗin ɗon ko mofte maɓɓe ɗen kadi okka ɗin ɗon e fini e nder ndu lewru suumaye ara nun kun ko honɗum wo ka jemma arano e jemma suumaye Allah subhanahu wa ta'ala o ndaara yiyaɓe makko ɓen fof mofte ɗen fof o ndaara ɓe darɗe yurmede wo kala non mo o ndaari wo Allah lettoyta on ɗo yawmal qiyama ko okka ɗum ɗo wo ko mofte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo Allah waɗu en e maɓɓe toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko honɗum ɓe okka barngol hunduko neɗɗo horuɗo ko ukkoto kon hara an hino luuɓama ɗum hino wela Allah ɓuri parfum wiyeteɗo on misk ɗum no wela Allah ko hunduko ma kon ukkoto ko ɗum sikaramo koɓe buyinton sunna gosa gongol ka suumaye kamɓe ɓe waɗa wallini on ɗon feere fi on no hunduko ma kon ko woni ukkade kon batte ko a ñamari kon ɗum hino wela Allah no wela malaikaɓe ko okka ɗum ɗo wo kadi ko hombo ko moftene laɗɗen sallallahu alayhi wa sallam woni ɗiɗi tati on ko mofteɗen okka ñande be ñande malaikaɓen hiɓe torade Allah yo Allah o yaafo horuɓe ɓen ɗum ko hatuma nde ɓe hunti malaikaɓen noon ɓe anduɗen ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanotako ɓe resata ɓe yeddata Allah ɓeɗo harayno wi andema allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi allahumma thabbitu Allah min torikima yaafu o Allah min torikima yurme o Allah min torikima jaɓan o ko ɗum ɗo fodde hiɗa hoori haray malaikaɓen waɗandema ɗum ɗo kono noon ko foti hara na horugol tun hara ñamari hara tere maɗen ɗe fopp majje hara hiɗe hoori tentini non gite ɗen e ɗengal ngal ko ɗiɗo ɓuri mettude jogitagol e korka gite ɗen ɗe darata sina ko Allah yiɗi yarli ɗengal ngal hundukon ko wowlata si wona ko Allah yiɗi yarli fi honɗum ala ko ɓurata nadoyde yimɓe ɓe yiite jahannama ɓuri ɗengal ngal e farjo nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam kala wawɗo ƴettugol garanti jogagol ɗiɗo ɗiɗi nelaɗo ƴettanimo garanti o natay aljanna ɓe landanoma ko honɗum ɓurata nadoygol yimɓe ɓe yiite ɓe inni ko ɗengal ngal e awrahu ko honɗum ɓurata nadoyde yimɓe ɓen aljanna ɓe maaki ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴugol jikko ɓe landa ko honɗum ɓurata teddinoyde sikeli goɗɗo yawmal qiyamati balanson ɓe maaki ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴugol jikko ɓe landa ko hombo ɓurata ɓadoyade ɓe yawmal qiyama hara wano min amiron men toɗon ɗo ni
e mawɓe musidal ngal ɗo ni ɓurɗo ɓadata nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki ko ɓurɗo kulol Allah wo e ɓurɗo moƴƴugol jikko. Ala ko ɓurata naɗoyde goɗɗo ɓuri moƴƴugol jikko. Yalla moƴƴi jikkuji men ni. Nelaɗo sallallah alih w sallam hiɓe hewno taragol ɗo duwa ɗo ɓe maaka allahumma hdina li ahsani l akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allah men torike ma fewnu men wanna men jikkuji moƴƴi. Ala wawɗo men okkude jikkuji moƴƴi si wona an Allah. Allah men torike ma ittan men kala jikkuhum bonku. Ala wawɗo ittugol kunɗon kadi e amen si wona an Allah. Neɗɗo fof no hani torade ɗum ɗo yo Allah moƴƴi jikkuji men ɗin ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala mantiri nelaɗon kadi deftere o inni wa innaka la ala khuluqin azim. Toɓɓere nayaɓere nden ko mofteɗen okka yuzayyinu llahu subhanahu wa ta'ala jannatahu kulla yawmin lissaimin. Nyande be nyande Allah waɗa e décoration o para aljanna makko on o inna aljanna o yo heblo wonande jiyaɓe makko horuɓe ɓen. Décoration o waɗa ɗon hande ɗe weƴƴiti nde wudere danere ɗo o couleur ɗo verte, janngo hara ko couleur goo kadi faƴƴi janngo hara ko couleur goo nyande be ko noon ko Allah subhanahu wa ta'ala tigi woni o décorude aljanna on hara mo habbi honɗum wonande horuɓe ɓen ɗum ko onon yo Allah waɗi en horuɓe. Si tawi noon Allah waɗi décoration déjà aljanna on taw ko birikire kanŋe e birikire kanŋe kalisi ko noon o darnira kadi yura zahiruha min batiniha wonɗo nder hara ɗo rendiɓa hakke hara ko laɓa. Si goɗɗo darniɗo joni ka meɗen suudu o waɗi 4 dal ma 5 dal o waɗi kum fappo hara ko vitre ɓe yo kari ɗo darni suudu foppo ko vitre nder e ɓaawo ɗa noon ko birikire kanŋe e birikire kalisi birikire kanŋe birikire kalisi Allah darnanma ɗum ɗo kadi ko heɓoyta aljanna goto ma sifa aduna on ko neɗɗo naadaɗo ka yiite sunna ton ha sikki yaltata tefore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hewtoyimo o yaltinaka nder yiite ha gasi o naɓaka aljanna oɗo o okkoyte yeru embere aduna on fo nde laabi 10 yette aduna on fo no fatata kontinanji ɗin non joyi maɗi jeegoɗi fop majji multiplier ɗum ɗon laabi 10 rescapeɓe ɓen sunnoyaɓe yaltinaka yiite ko ɗum ɗo oɗo o heɓoyta. Landiɓe landi joni noon natoyeyɗo aljanna hara rewrari ka yiite on no ko waɗa honɗum heɓoyta ko andi ɗum wo ko Allah. Hakkille meɗen wawata miijagol ha anda ko honto aljanna hatti. Don noon no andi heferɓe ɓe arnoɓe interroge nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ini sa inni men wo jannatin arduha samawatu wal ard aljanna goto yanji makko no ɓuuri kammulɗi jeeɗɗi e leyɗele jeeɗɗi isan fa ayna nar haray ko hondo yitegen place magge woni wandi ko question mettuɗo jabade si tawi aljannaji ɗin go honno kammulɗi jeeɗɗi e leyɗele jeeɗɗi ƴetti ɗum noon fof aljanna konto watten place yitegen ko honto heɓata place kono nelaɗo jaabiɓe jaabawol harna innugol Allah daali ka Qur'an hara ko direct terre à terre ɓe inni enen mi lando on si o jemma ari haray ko honto ñalorma o woni ni enen ɗo ko hombo e meɗen andi ko honto jemma woni hay goto anda si o ñalorma mo woni muɗum kam no yaadi noon niɗɗira seeɗa yahoya ha hande ko wonno ñalorma wonti jemma haray ko hombo e meɗen andi ka ñalorma andi woni ko andi ɗum wo ko o wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala. Goɗɗo no huliri Allah o Allah ko hulɓiniɗo sa naari e taguli makko ɗin sa taskike piihoy to sokoy a tawa Allah hino hulɓini ko fa'alu lima yurid. O landiɓe nelaɗo yimɓeɓe kadi ene an fewndo ado yumma ma heɓudema hari ko honto wonnoɗa fabuhita allazi kafar tawi o wata ɗumannade o wata jabade ɗum ɗo ko ɗum haray Allah subhanahu wa ta'ala himo maradi ɗum ɗo jiyaɓe makko ɓe no tawa e hikmaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi calculta o liyeya miijito ko honno wa'iri sa miijitike fi tagu makko ngu gokkunni a anda e pellet hino woodi jeyɗo ma sa ƴetti suddiɗo si o jibini haray endu makko ndu no heewi ɗo tew haray gonɗum woni toon ko ɓira si bobo on maɗɗiki o pooɗi ko ɓira woni e yaltude sa ƴettiɗo joni lansiyeti humma laɓi a hetti ko honɗum yaltata ko ƴiƴa yaltata ene ko honno ɗum ɗo woniri oɗa pooɗa ɓira yalta ɗum ɗa hette ko wonno toon kon fof hino ƴuufi hara ko ƴiƴa yaltata e nder pooɗande bobon ko bobon pooɗata ɗon kon hara ko ɓira woni arde ko yawɗa hettugol ɗon o tutti tun a hetti kono pellete ɗon ɓira yaltata hande kadi ko honno yaltata ɗon ko ƴiƴa ko hon woni yiltodirde ɗum ɗo rapidement ko wiyeteɗo Allah ko fa'alu lima yuri ko faala woni ko waɗata oui Allah nema 16
ko woni yiltidirde ɗum ɗo wo ko wiyete Allah subhanahu wa ta'ala. So ƴetti wan wa karamo ko ɓen hiɓe yewti fii ko yiya toon sonnajo ko yiya toon sonnajo ni ko yiyata ellaji makko ɗin kon. So ƴetti 80% sonnajo si yehi ha o woni sowiɗo ka o woni sowiɗo ɗon o heewa yi'ugol ellaji makko ɗin. Ko fi hon ɗum watta ɗum ko hikma Allah subhanahu wa ta'ala. Ko hikma Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko o yiltidiri ɗum. Ellaji ko yaltayno kon hari ko fi laɓɓingo renga on ka bobo on waloto ɗon. Joni noon si yehi ha bobo heɓi ke bobo on wali ke nder ton ko yaltayno kon fiila yeru makko nun ko ɗum ɗo woni wontude ñamete makko on ka nder reedu. Hande kadi ala e yaltude ko ɗum bobo on ñamata ton ha ñande tuwa o jibinata. Si o jibinama kadi ɗo yo laaɓude ɗo yo sonnaji on laaɓude ko yaltayno ɗon kon ko ɗum ɗon kadi woni wontoyde ɓiraɗan ɗan bobo on kadi o muyna. Ko ɗum sonnanay kamen heɓe inna a o muyni ni bobo on e nana ngal pulal ka a bobo on se di o yiidi e gorko tum bobo on fuɗɗike puucude ma dogugol. Ɗum ko si tawi hara ko ƴiiƴan goɗɗo e ƴiiƴan goɗɗo. Si tawi ko ƴiiƴe ɗen ƴiɗi gorko on e moodi muɗum yehi ha bobo on heɓi si ɗen ɗon kadi fotti kadi waɗata hay hunde bobo on. Si tawi noon ko aaden e moodi mum yehi ha ƴiiƴan ngo aroyi fawike e hoore ɗan ɗan hara naka bobo on composi ɗon bobo muyne ɗum heɓa effet on. Ko hikma Allah subhanahu wa ta'ala no. Si yehi noon ha hande kadi bobo ko ɗum noon woni muynude hande kadi o pooɗa wontanamo hande kadi ɓira. Ko ɗo wiyete Allah ko ɗo woni ko jeyi en ko ɗo inni en waɗu ɗum ɗo. Ko ɗum so inni ka suratu Tariq falyanzuril insanu yo neɗɗanke on daari ɗon o inaari julɗo ma kefeero ko fop mimma huliga koye honɗum e hunde woni ko o taga. Si Allah darino ɗon tun mimmi sonkayno mi inna ko koye kange oɗo inna koye kaalisi oɗo inna koye jaman oɗo inna ko ɗum ɗo oɗo inna ko ɗum ɗo kono ko neɗɗanke on foppo on hawtidiri ɗo nokku gotum o inni wo huliga o tagama de min ma in immorde e ndiyan daafi in duñidirayɗan nde hino yalta. En fop hiɗe gandi ne mani hino yalta ko no ɗum yaltirta ala e ɓandu ma ɗum fop ka santata wondema mani on hino yaltude ko ɗum si on tigi no lotade longal ngal kala ka lutti yeru tuggande meselal e ɓandu ɗum ka ɓuuɓari haray longal ngal timmari. Woodi hadis ka nela sallam maki wo tahta kulli sha'ratin janaba no e sengole kala leeɓu wonkun e ɓandu on tigi janaba yaltay ton. Neɗɗon koye ɗum ɗo woni ko taga ko ɓuri e ñiddude kon fop si walike ɗo ala ko ñiddi ɓuri ɗum. Allah tagi neɗɗanke on e konko ɓuri ñiddugol lon hande kadi ɓay o gaynimo tagude ɗon o jonnimo noon o valorise mo o jonnimo teddungal ngal o inni wala qad karramna bani adam min teddinimo. Kala neɗɗo fo sa yi'imo woni o julɗo woni o kefeero woni fasiki woni nafiki ka insaniya domaine humanitaire on ɗahanimo jonnitude teddungal makko ngal ko Allah woni ko teddinimo. Joni noon o inno yeeso ton si tawi a sorti hoorema a wonari julɗo a jokki goɗɗum ngo a jokkari taguɗo ma on a waɗari ko wi kon o inni summa radadnahu hotino min ruttaymo asfala safilin ka ɓuri joltude e ko jolti ma ka ɓuri jasude e ko jaasi so jasidi hoore makko sina ɗum o wura ko tedduɗo o maya kadi hara ko tedduɗo. Yalla hokku en teddungal fi dunia wal akhira. Ko ɗum ɗo woni toɓɓum naya ɓunkun e ko mofteɗen okka. Toɓɓum jowa ɓunkun ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru Allah o yafanto dendangal horuɓe ɓen fi akhiri laylatin min layali ramadan. Jamma sakkitoro on e suumaye Allah rinɗinay ɓuri guluje capanɗe temeɗɗe jeeɗiɗo nataynoɓe yiite watta ɓe natay ɓe aljanna. Ɗum ɗon noon ko ñande be ñande yer ko rinɗini kon ñande be ñande e jamma sakkitoro on nden ñande o rinɗinay wako rinɗina kon fof e nder lewru ndu. Allah rinɗin e natugol yiite ngam joni noon ɓay Nelaɗo maki ɗum ɗo hakke ko hawni goto e sahaba ɓen o inni ene Nelaɗo no gasa ɗum goy kaka laylatul qadri ɗo waɗoyta. Nelaɗo maki la wona ka laylatul qadri on sa Nelaɗo maki ɓe inni ene si golloɓe ɓen ɓe golli ha ɓe gayni golle maɓɓe ɗen patron maɓɓe yoɓayɓe ka o yoɓataɓe o yayni ajal o yoɓayɓe o inni awa ɓe gayni gollugol ɓe hoori lewru ndon ha ndu lenni hande kadi ɓe arde hetta joddini e juuɗe subhanahu wa ta'ala
ko honɗum o yoɓirtaɓe ko rinɗingol ɓe naatugol yite jahannam. yo Allah rinɗin en ɗi piiji ɗo jowi ko okkaɗi o ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e mofte maɓɓe ɗe. mi darnira yewtere annen honɗum hadis ɗiɗaɓo kaɓe maaki. hadis on en fof hiɗen e nder makko koye wattan tun hakkil moƴƴa e makko ɓeyden tambitade moƴƴa faamen ma'ana on ko woni e makko ko fillimo ko aba hurayra himo ka sahihul muslim o maaki honɗum wo assalawatul hams waɓutuji ɗin jowi wal jumu'atu ila al juma wo juma ha e juma kadi wa ramadan ila ramadan sumaye ha e sumaye kadi wo mukaffiratun ko yafoto ɗum ma baynahunna kala bakkade ko woni hakkunde majji. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam siɓe haaɗino ɗo harayno no ɓurno e fotude hay bakkatuji ñandi ɗin haray natoyino kono ɓe waɗi charti o yeeso ɗon isajtuni batil kabair kono noon ko sen acci bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin ɗin noon ɓe maaki to wo ijitani bu mi torike on woɗɗite asabul mubigat bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin ɓay ɓe maaki ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sahabaɓe mo be gite mum purtinino taw bakkatu halkayɗo hi jonno adumi wolde on ɗon sa juuli subaka a juuloyi fana bakkatu kala ko waɗɗa hakkude subaka e fana Allah yaafike ma ko ɗum woni assalawatul hams. sa juuli fana on kadi a juuloyi alansara yeru bakkatu ko waɗa hakkude ɗon kon Allah yaafike ma kadi ko ɗum hadi so wi sa juuli ɗo alansara a juuloyi futoro kadi yeru koye faggitiɗa hakkude ɗon on fof Allah yaafike ma juuloya futoro yiltoya juuloya geeƴe kadi Allah yaafike ma bakkatuji ko waɗi nder ɗon kon kadi juula geeƴe walɗa ɗanoɗa ma ɗum hiira ma yaha golle kala ka yarɗa juuloya subaka Allah yaafike ma bakkatuji kala ko waɗɗa hakkude ɗon ko ni woni tournirde ɗaɗo maki noon wo jeɗɗiji no ton juulugol ngol yafatako ɗi dey jeɗɗiji gono ton sumaye yafatako dey jeɗɗiji gono ton juma ha juma yafatako ɗinno sahabaɓen inni ko honɗi woni ɗin jeɗɗi halkayɗi ɓe maaki ko ashirku billah sirkangol Allah biniri nasi piɓol talkuru bakawwol yawgol karamoko ɗiɗo fof ko ɗi woni shirku billah ɓurɗo mawnude on mo karamokoɓen fof fotti mo maydi e shirku o luttoye kadi riite jahannam oɗo bakkatu woni yeddodiraka kala bakkatu mo goɗɗo maydi hara wona shirku hino tañƴinanamo ka tefore nelaɗo sa sallam hewtoyimo illa shirku billah ɗon ko Allah daali ko innahu man yushrik billah wonɗo wo sirkanɗo Allah na arabujo na ɓalejo na danejo na porto ko man ko fof sirkanɗo Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna haray aljanna on o harmanima wa ma'wahu nnar wo ruttorde makko kone riite jahannam wa ma lizalimin ala natoñoɓen kadi min ansari walloɓe ɗon joni ala goto tefanoye ɗoma fiya yaltoy ka nder yiite jahannama fiwata luttuton ɗo no fotta e muɗum o bakkatu ñano ɗo ko tawata bani adama kadi fop ko ɗo ɓuuri añugol kadi goto tawda yiiɗa tawdugol ɓeygu muɗum e gorko go ko ɗum wiyete shirku ko Allah tun taguma kanko tu wurnuma kanko pet arsikatama kanko pet dikkinayma kanko pet waɗanayma ƴettoya goɗɗum go ko tagi bakkidiramo e makko Allah ini ɗum ɗo weltala oɗo woni jano halkayɗo ɗiɗi asihru mbile yagal mbile fof ñawore muɗum kal islamu ko darbatum bi sayf ko tettugol hoore makko ko ɗum ɗo woni ñawore mbile so tubani yon noon o shirku ɗo mo wiɗe luttine e few si on tigi tuubi noon adu o mayde Allah ko yafotoɗo bakkatu no wayiri wo no wayiri si Allah bagorima yurmede makko nden a tuubi adu a mayde Allah subhanahu wa ta'ala ko yafoto ghafurur rahim Allah daali qul ya ibadiya allazina asrafu kono yo jiyaɓe am fantimɓe bonki ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wata on taƴo yurmede Allah nden inna allaha yaghfiru zunuba jamia Allah ko laarforoɗo bakkatu fof no wayiri wo si on tigi nin si tuubi inni wattata ɗiɗi tammun ɗum wa qatlun nafsi e ittugol wonki sa yaadi e wonki goɗɗo laakara no ittirɗaki o kesa soit direct ou indirect ya andu a heeɓi bakkatuji molnagi halkaygi ka l'islamu ko wonkiji tati hana ittede asayibu zani jombuɗo ma jombaɗo si jeeni tabiti on ɗon ko yo itte tammon ko honɗum an nafsu bin nafsi mo teyke pas wari goɗɗo on ɗon kadi ko yo ware tammo on ko hombo attariku li dini almufariqu lil jamaa kala change ɗo dina muɗum yaltigal islamu yahoy nokkugo oɗo kay ko yo ɗaɓɓe yo tuubo o rutto
so jaɓari ɗum ɗo fiwata o raaɓi woɓɓe goo haray ko yo itte aduna ko ɓeɗo l'islamu reconnaisi wondema no hana wareede ɗum legay ko négociation ji molanaɗi juutuɗi iɗon andi oya jeenunoɗo ari ka nelaɗo sa sallam o yi nelaɗo mi waɗi jeeno rewnu sari allah on e hoore am nelaɗo ini yew ton nda resina feetuɗo ni nelaɗo iñorimo few ɗum fof ko fi yo yawsugo hulo o yi nelaɗo he mi feeta mi hangaka hay e hunde mi sula seeɗe mi jeeni on bobo on no ɗo tawi ala ka nelaɗo feƴƴira sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki yaw ha jibinoya o yehi ha o jibinoyi tun o ƴetti bobo on kon wari ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yi nelaɗo ko min arnoɗo mi qirriti jeeno on inɗam yaw ha mi jibinoyi hino bobo rewnu sariya allah on e hoore am nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗi ardi tati ka gite maɓɓe yurmene nden kono ɓe maki kadi ɓe inni yaw muyninoyamo ha o ente ɗum fof ko nelaɗo so suuɗo toton ma o ronka artoygol o yehi o muynoye bobo on ha ko ɓe artoyta tawi mo jogui bobo on ka jungo ɗo bobo no ƴakkude bireɗi no ɓe wiri no goɗɗum cobbal mo ñamude goɗɗum o yi nelaɗo ko min ni kadi mi arti kadi rewnu sariya allah on e hoore tawi ala hande kadi nelaɗo yamiri sahaba ɓen yoɓe yahu ɓe rajima mo ɓe asi gayka ɓe yatimo ɓe rajimo ɓe fiɗimo ha o maayi e nder ko ɓe tappatamo ɗon kon hayre tappi mo ƴiƴanɗam pacciti wicci goto e sahabaɓe no wari riwayaji buy ko sayidna oumar ko khalidi ko hombo almuhimu wicci goɗɗo o yenni sonnajo nelaɗo sallah alih sallam yeeta ɗum ɓe humpiti ɗum ɓe añi moƴƴa noon ɓe inni o tuubi tuububuye laaɓuɗo baraji muɗum si sendanama capanɗe jeeɗiɗo e moɗo yona e ko laada on aljana fiyonnugo mara bakkato hay hunde yeeso allah ko yerkun o jogino kon o irritokike ɗo ko sari o rewnama e hoore makko ɗo ñande o tawoyi allah o ɓay o tawoyi allah haray joddi makko ko aljanna yallah hokkugenen kay battane moƴƴo haray bakkatu tam ka nayaɓo wonɗen sirkangol allah mbile yaagal ittugol wonki nayaɓum kon ko honnum aklu malil yatim ñamugol jawdi al yatima ñamugol yawdi a kesa soit direct ou indirect no ñamirɗa o hara ko alda o e dalil nde wawi ñamude jawdi al yatima hara hino sellanama ko ɗum allah inni ka deftere makko hara ko kippuɗo al yatimaɓe ɓen golle ɗe ma fof ko kippugol ɓen ɗon ko a itti ɗon a ñaami an kadi fino dankoraɓe ɗum no daganima si joddima ndin iwi e nder muɗum haray no daganima si tawi a yeeyay woni julora e jawdi maɓɓe ndin on sendi bénéfice ɗum no daganima si tawi joni suudu maɓɓe ndun si'i ma otowal maɓɓe ngal boni hara ko a mécanicien jo a yeehi a landoyike ko jelu wattirte ɓe inni ko sangero hara hiɗa wawi wattude yaha watta ha gayna tira on sangero on ka jawdi aliyatima ɗum do daganima hara ko ma'rufan no andira noon ka sariya si wona ɗum kala ñamuɗo jawdi aliyatima e pas innama yakuluna fi butunihim naran andu ko yiite jahannama woni ko naatu ñamuɗa wasa yaslawna sa'ira naatoya kadi yiite kadi dulboɓe kadi ɗum noon foti ko leydi ndin foti ko otoje ɗen foti ko cuuɗi ɗin foti a virgule no gerduɗa to wo ha ñamuɗani tawa amara haqqe e nder muɗum andu ko yiite jahannama ñamuɗa naatoya kadi yiite jahannama ko kun ɗum woni naya ɓum jowa ɓum e halkayɗi ɗin no hikki ɗon honɗum kadi jowa ɓum kum wa aklu riba ñamugo riba ko wuruɗen kon fewno ɗo ko nelaɗo sallam makuno kon hewtani en fewno ɗo wo hewtoyay zamanu jawle riba saaki toto wo goto wata évitoyde wo a heɓoye hay say ko doggu riba ngu on ɗo ko ɗon fewdiɗen ɗo ko itiɗa o ko yiya toon piihoye buhiɗen waɗa ɗo ko riba de yo allah yaafoen koɗo ko riba ƴettugol 100 € fi hettoygol 1000 € fi hettoygol 10 000 € ɗum haray ko riba jon noon ko nanten hino wowle ɗo affaire ka bange cuuɗi ko ɓuuri lollugol ngol ko andi banque maraɗo o suudu ko ñawla banque on ko ñawlata ko mbuuɗi ko hombo hakkunde men allah haray jarade dalil hay goto ka qur'an ma ka sunna banque ƴettay ɗo mbuuɗi ñawlama hara intérêt ala e muɗum hakkunde meɗen e allah ɗum wawa e wonde ɓurna ɗon ɓe maaki wo kullu daynin kala ñamande jarra man fa'a nde addi nafoore fa huwa riba kamɓe ɓe andara ko suudu faalaɗa komo fon ko montan landiɗaɓe a ƴetti o montan noga yeehi e waɗire ko faalaɗa ko jonnitaɓe plus joni noon haray fonde logement ɓen noon hara intérêt on ko ngoko kunni riba si woni milliard 10 e centime goto riba e gala riba toro allah yo allah yaafo en no ɓitta moƴƴa yo allah yaafo jama on wonɓe muɗum ɓe yo allah yaafoɓe ko ɗum mi torantoɓe allah ɓe ukkaki ɓen
wata goɗɗo wokko wattanen hakkil moƴƴa ɗo buy ƴettiray ɗo cuuɗi ɗo yoni ko fi fayɓe ɓen ɓe ɗuuɗi ndaare ƴettirnoɓe cuuɗi ɓen fi fayɓe ɓen hino ɗuuɗi ko honto ɓe yaltoyi on yiyata ɗo paykum men gootum kesa sowa ko jiwoy koye ma goroy koye baaba maɓɓe ko ƴettirno ko fifa maɓɓe yaa ha o jombe o luttita ka suudu ɗon koye jaɓata o innay kanko e moɗi makko ɓe yaaɓe wonoya feere siko gorum kun kadi kun jombay tun kun jaɓata luttude o inna ko yaay kanko kadi ko wonoya feere si tawi noon hara ko sabu ɓeeɗo ƴettirnoɗa ɗum ɗo ɓe accidama hannde kadi an e yummira on suudu ndu a yahino pension ma yahino chômage ma wata no gollude hannde kadi hayɗi banque on hettata ɗi kara han hettorto hannde kadi haray ko honɗum hannde kadi ko nafi kala ko Allah inni wata meme si a memi ko imma ajilan aw ajilan ko ma yawa ma neɓa kono a yeyi conséquence muɗum ko pellete a yeyi conséquence mum hay hunde Allah haɗari en si wona nafoore meɗen hay hunde o innari en waɗu si wona nafoore meɗen so inni en accu ko fi wata e lorro so inni en waɗu ko fi hara yen nafito nini buy hara no ɓittiɗo a yeyi ɗo sambour hoye ɗiɗoy hara fayɓe ɓen ɓe janɗi jiwoyi hino ton hino ɓittini moƴƴa kono ko honɗum woni jama on kadi woni yeggitude koko ɓitti ɗon kon tun kala no fayɓe ɓen ɗuuɗiri ɗo noon ko noon kadi ko laamu ngu yoɓata ko mbuɗɗin ɗuuɗiri en fof hiɗen nganndi pay jogiiɗo ɗo pay ko gootu heɓata allocation familiale e jogiiɗo fayɓe jowo ko gootu wona gootu joni noon wata ɗin ɗon ƴette hannde kadi haa gasa henndoɗa ɗin ɗon hannde kadi yaha darnanoyaaɓe cuuɗi ɗiɓe hoɗata e muɗum ɓittinaaɓe ɗo fii honɗum parcelle ji ɗi ngamen ɗum na fii e payle ɗo duplex ji ɗi ngamen ɗum na ɗi fee payle ɗo ɓen hay yewgol vacance taw hayi ɓe faalaka taw yon noon ƴettaɓe ɗo ka yoɗi mbuuɗi ko ari kon fii maɓɓe kefayro geddo Allah ko ƴetti o ni wallitirum ɗo fii fayɓe maɓɓe wata ɓen ɓitto kono haray ɗo yurmi no heewi ɗo pay koye buyto ɓe waɗanta remarque ka l'école ñamete ko ɓe naɓorta ko remarque ka l'école paɗe ko ɓe wattoto macuñji ko ɓe wattoto joni noon hara ko mo wona julɗo ƴetti ɗin jonni julɗo ɓi julɗo fii yo dankor julɗo on o ƴetta ɗin o naɓa e programme ji makko fayɓe ɓe ronka hettugol ɗum ko haqqeno ko inna kadi ko mbuuɗi fayɓe kala mo annduɗo maraɗo payko mo mari ɗo allocation familial siɗa mari paykoye ɗo yeehi ha koye maayi ɓe adday ɗi wallahi ɓe addataɗi hannde kadi wonano ɓe addirede fii muɗum ɓe kadi ɓe yeehi ma ɓe ala mi jonnay ɗo misal minnata goto ko musidɗo meɗen ɗo minnata ko kaarijo o heɓuno ɗo mbuuɗi paykoye koye o ɓiƴi babaji on o ɓiƴi babaji on ton ha tawi hay hunde iwata e majji mbuɗɗin ɗi yehi ha heɓi no guluje 16 euro 18 000 paykon ko waali maayi tawi ɓe waɗana to ko wiyete kon compte bloqué kum maayi tun wandi si goɗɗo maayi certificat de décès o yaltinama directement ɓe bloqué ɗumaji ɗin fof ka banque nationale to taw ha ɓe gayna jittidirde ɓe bloqué o yehi to no fi hande kadi hettugol ɗi ɓeyni o waye komin naɓirno mbuɗɗin ko fi paykon ko joni noon ɗiɗi fi zaga fi paykon ko ha kum maayi ko minen hani hettugol dare perdi hande kadi c'est dit a wullinta ɓiɗɗo goɗɗo ɓiɗɗo ma o jala mustahil wawata wande few yafe mi juutini seeɗa mi arta ka dar haray koye wattan hakkil moƴƴa noon si innama to mbuuɗi fayɓe nene e baba no mari plein droit ñamugol ɗi kono noon wona yoɓe ɓittu fayɓe ɗen yo payi koye hendo besoin maɓɓe on ha gayna si lutti ton hande kadi haray hande kadi ko no wodani ɓay si ɗin ɗon alano e arde ko nene e baba anduno ko honto peɗotono terditi babaji on peɗotono fino payi koye ñaamen joni noon si Allah yurmini babaji on ɗin ɗon ɗi heɓike ɗon satisfait fayɓe ɓen ha yona hara na israf na fantingol kono a yeyi ɗo paykun ɗo joni hitande fof ko mantohu goto ngo jogi mantohu goto fuɗɗo wiide he minen fenno ɓe janggayno hari men seppayno way hari ono marano allocation familial ɗum ko incomparable noon nayan compore wan noon yo heɓu coñci yeɗɗuɗi o heɓa ñamete yeɗɗuɗo o heɓa paɗe yeɗɗuɗe o heɓa logement yeɗɗo o ñawdo ha moƴƴa si lutti goɗɗum e nder muɗum haray ko onon ɗiɗo jeeyi hay ɗi dagani on hande kadi ɗi harmani o hande kadi si tawi joni on ƴettiɗi fof on ñaami ɓe ronki hettude hay hunde ɗon nde ande haray ko haqqe maɓɓe toɓɓere hikkitinde ɗon nden jeɗɗi halkay ɗiɗin ko tuubugol moodi mum ma tuuma sonnajo muɗum sikkitomo mi hewtita tun mi tawa joni himo ɗo ka téléphone allo mi hewta tun o wallinamo o andi o raadi sikke naati hande kadi hari mo yewtudude e goɗɗo joni noon mi hewti tun o ini mi nodditoyde e kupi
ko wonno yewde ko hina ko moƴƴi an kadi pellete ɓernde ma nde goɗɗum barma e joni ka nder ɓernde woni chaque hande kadi yon noon da ma yuribuka ila ma la yuribuka yon noon ko fiyon watta tuumumo terto ɗon par ce que sa tuumi a addari dalilji ɗi joni haɗay ko andu a fawede patawol 90 sa wowli mi sikkitimo oɗo mi sikki mi nanimo te o laaɓa honto dalil ma woni hatu burhanakum in kuntum sadiqin addu dalil ma sina ɗum jogo ɗon muño ɗon waw seytani hunko nga hooloɗa al asli on e bani adama julɗo fo julɗo ko ya hoolo mo ko ɗum sinela sallam maki iyakum mi rentini on wa zanne e sikke fa inna zanna akzabul hadis sikkitagol goɗɗo ko ɗum ɓuri mawnude e fenade bidonji ɗi ƴettama ɗo kombo ƴetti min de mi anda kono mi yi Oustaz Allah no rewna ɗo inni a anda hande kadi ko fiyo no wolanta inde goɗɗo ko ɗum ɗo wiyete zannu ijtanibu kasiran mina zannu woɗɗite few wa akhiran foti ko ɗon kaka gorko on foti kaka suddiɗo on hande kadi lak sakkiti kunkun e darnira ɗon kadi e dogugol ñande hare hakkunde julɓe e heferɓe satta tun on tigi wallina paɗum doga few yaha oɗo kadi hara tawama jeɗɗi halka e ɗiɗin e toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala moƴƴere ko woni e lewru ndu yo Allah waɗu geɓal meɗen kala kambaji ko woni e nder lewru ndu yo Allah dandu en danda dendagal julɓe ɓe kala ka julɗo nawni ma nawnira ko Allah mari cellal yo Allah dikki mo dikkinanamo marɓe ɓen fof yo Allah ɓeydan ɓe hiwa ɓe waɗa barke ko ɓe mari kon kala mo mara kadi yo Allah okkormo ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke toriki Allah fayɓe meɗen ɓen ko Allah wawi fewde ɓe Allah fewni ɓe hoore lawol l'islam yo Allah waɗu fayɓe julɓe ɓen fof ardotoɓe ka diina e ka dawla toriki Allah enen sukaɓe yo Allah okku en gurnan juutuɗa waɗaɗan barke toriki Allah yo Allah wurno en ha ka gurna moƴƴani ñande tawata ko laakara woni ƴim moƴƴani yo Allah ƴettiti en ndeññande yo Allah waɗu hala ɓalli meɗen ko geɓal aljanna wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen enen e mawɓe meɗen e dendagal julɓe ɓen fof ya rabbal alamin maporɓe kaydi yiɓe yo Allah okkorɓe kaydi wondude nafa e barke marɓe ɓe yo Allah nafirɓe ɗi waɗa ɗi rewirɗi Allah rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin